us this morning in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, whom to know His life eternal. Wat 'n wonderlike tyd om terug te wees in die huis van die Here op 'n Vrydagoggend, amen. Om sy woord te maak, amen. Nie 'n gewone Vrydag nie, amen. Dis 'n goeie Vrydag, amen. Praise die Here, herdenking, amen, en wat die Here vir ons gedoen het meer as 2000 jaar gelede op die brede kruis van Golgotha, amen. Halleluja, amen. Kom ons staan op ons bene, amen. Halleluja. En ons is vry in die huis van die Here, toe dink hy aan die moordenaar, amen. Toe dink hy aan die moordenaar, toe dink hy aan die moordenaar, toe Jesus staan op Golgotha, toe dink hy aan die moordenaar, toe dink hy aan die moordenaar, toe dink hy aan die on his mind, amen. You were on his mind, amen. The murderer was on his mind, amen. Hallelujah. He's always thoughtful and mindful about us, amen. Isn't he good this morning? Yes, hallelujah. Praise him, amen. Daardie dag op Golgotha beteken so baie vir ons almal, amen.
ons wat hom aangeneem het, amen, in ons lewens, amen. Hier is 'n besondere dag, amen. Praise die Here, amen. Halleluja. Kyk hoe rol die bloed oor sy wange, amen. Kyk hoe rol die bloed oor sy wange. En kyk hoe rol die bloed oor sy wange. En kyk hoe rol die bloed oor sy wange. Almighty God and our Father, yes, Lord Jesus, you're the great God of heavens and earth. Yes, Lord. Lord, you seated upon thy throne, O God, Yes, Lord. from eternity unto eternity. Yes, Lord Jesus. Lord, you whose kingdom, Lord, Yes, Lord. Lord is from everlasting. Yes, Lord Jesus. We come, Lord, before you in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, my God. Father, to say thank you this morning. Lord God, for the opportunity to be alive today. Yes, Lord. Lord, we thank you for your grace and for your mercy. Yes, Lord. The mercy which are new every day. We thank you, Lord, for your loving kindness. Yes, Lord Jesus. We thank you, Lord, for your providence. Yes, Lord. The perfect
providence, Lord, in our lives. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your love that you have bestowed, Lord, upon us through your Holy Ghost Yes, Lord. within our lives. Lord God, we give you all the glory, Hallelujah. the honor, and the Yes, praise, Yes, because thou alone art God. yes, Lord Jesus. There is no other God Yes, my before God. the Lord. Yes, my The God. God that the people has made Yes, Lord. of stones, Lord, and of silver and gold. Yes, my God. They are not God, Lord. Yes, true, Lord Jesus. They are nothing. Yes, Lord. They have, Lord, ears, but they cannot hear. So true, Lord. They have eyes, but they cannot see. Yes, Lord. They have mouth, Lord, but they cannot speak. Glory. Lord, Yes, they Lord. have arms and hands, Lord, Yes, Lord. but they can do nothing. Yes, Lord. You alone Yes, my God. are God. Hallelujah. Father, we thank you this Thank morning you, Lord. that we could, Lord, step, Lord, over this door, Lord, into the house of God. Yes, my God. Oh God, and we ask for your Holy Spirit, Yes, Lord. Lord, to take this morning full control, Full control, Lord. Lord, of our emotions, Yes, Lord. Lord, our intelligence, Yes, Lord. Lord, and our will this morning. Yes, my God. Lord, that we will just do Yes, what Lord. you want us to do this morning. Yes, Lord. I pray, Father, that you would open our ears Yes, Lord. and open our hearts, Lord God. Yes, Lord. Lord, for the moving and the work of your Spirit today, Lord. Yes, Lord. Lord, we have come this morning, Lord, because we, Lord, think about what happened 2,000 years ago. Yes, my God. Where you, Lord, give your dearest and best, your Son, the Lord Jesus Christ, Yes, Lord. your Lamb of God, and slaughtered him, Lord, So true. for our redemption. Yes, Lord. Lord, that we who believe now in that sacrifice lamb, that we, Lord, could be reconciled with you. Yes, Thank you, Lord, Thank for you. your loving kindness. Thank you, Lord. Thank you for forgiving our sins Yes, my God. and Thank you. transgressions Yes, Lord. upon the basis Yes, Lord. of what the Lord Jesus Christ has done. Yes, Lord. Thank you. Lord, will you bless each and every one Bless us now. that has come in this morning? Yes, Lord. To those, Lord, who has not yet made their case right with you, Yes, Lord. those who have not accepted your sacrificial Yes, lamb, Lord. Yes. Lord God, will you give them this morning the revelation I of submit. how important it is Yes, Lord. to have Jesus Yes, in Lord. their lives, Yes, Lord. because they will get the gift of eternal life. Yes, Lord. I ask you this morning, in Jesus' name, Jesus' name. bless, Lord, the chorus leader. Bless the pastor this Yes, morning. Lord. That's a big Bless, Lord, a musician this morning. Yes, Lord. We pray this morning the songs of redemption Yes, my God. unto us this morning. Yes, Lord. Lord, will you also bless the tithes and the offerings? Yes, my God. And will you bless those that will give Yes, to my the God. furtherance of the kingdom of God? Yes, For we ask it in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Glory. Praise the Lord, amen. You may be seated, amen. While we take up the morning offerings and tithings, amen. Praise God, amen. It's good to be in the house of the Lord, Yes, to be amongst the saints of like precious faith, amen. And to know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Praise God, amen. Hallelujah, amen. While we take up the tithes and offerings, we will call on our sister Candace. Praise God, amen. Step forward to praise God. We can bring a testimony, amen. Praise God, amen. Mercy, river, light.
give things in the name of our Lord Jesus Christ. See my Jesus on the cross, the people crying, looking on the man would think that's such a tragedy. But what the world could not see was when they nailed him to a tree. He broke the chains of sin and set man free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprang up from sin and misery. Son died where the blood fell. Oh, I'm so glad his precious blood covers me. Thorns of violence, thorns of hate were growing wildly. All the pain that sin has caused, it was so very plain to see. But when the blood came streaming down the cross, where my Savior bled and died, he broke the chains of sin and set man free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprang up from sin and misery. Son died where the blood fell. Oh, I'm so glad his precious blood covers me. Son died where the blood fell. Oh, I'm so glad his precious blood covers me. Hallelujah. Praise the Lord. Love died with the blood fell. Well, I'm so glad his precious blood covers me. Oh, let's give the Lord a hand of praise. What a beautiful song. Amen. Glory. Thank you, Sister Candace. Amen. Son died. Amen. Hallelujah. We're free this morning. Amen. Praise God. Amen. The price has been paid for us in full. Amen. There's no installments left. Amen. It was paid in full. Amen. And I'm so happy. Amen. To be this morning in the house of the Lord. Amen. We will call on our sister Mercy. Amen. To come to the front. Amen. Hallelujah. For testimony, praise God, amen. The Lord richly bless you, amen. Ik groet op mijn beeld elke broer, elke zuster, dagen in het naam van onze Heer Jezus Christus. Je weet, is vanochtend een God gegeven voorrecht om hier te wezen.
praat met Suster Roosmaria binne. Ek sê vir die suster, ek lees, Skotland is besig om al sy kerke te verkoop. Yes. Hy is besig om al sy kerke te verkoop. As lande waar jy nie meer van Jesus kan praat nie. It's true. Ons is dankbaar vir die Here. Ons mag in 'n land wees dat dit deur mekaar lyk. Zwaar. Maar ons Amen. dank die Here dat ons nog die vrede het. Yes. Amen. En waarby 'n dag soos vandag die Christene se fokus op die kruisel kan volg. Amen. Ek het gister 'n besoeker saam by die skool gehad. En dis al mense. Dit is daar van die NC Kerk net om die draai. Dis eintlik my neighbors. En terwyl sy aanpraat, terwyl sy met die kinders praat dan, toe sê ek vir myself, ja, dankie. Soms dan lyk dit so, is net ons. It's true. Amen. Is net ons. Waar? En as Amen. het kom by die waarheid, is net ons. Amen. As het kom by die regte goed, is net ons. Ja. Nee. Sy het gister weer vir my gewys, toe sy so met die kinders praat. Hoe diep lê Christendom? Amen. Hoe diep lê dit wat Jesus vir ons kom doen het? Amen. En Amen. ek sê vir Here dankbaar. Ek is dankbaar dat die mense soos die op ons pad. Ja. op ons Amen. pad That's staan. true. By die skool het ons kleinkinders. En terwyl ons die geleentheid het om die saad te kan plant Ja. van wie Jesus is. Wat hy Amen. vir ons kom doen het. It's true. Ek gee nie om wie dit is vandaag kom. Of het die Zwaar. president is en of het 'n bandiet is. Ek gee nie om nie, solank hy die geleentheid het. Amen. En vir ons kinders te kan sê, Baie waar. Amen. jy is 'n groot mens van môre and you have to pass this on to your children. Amen. Christendom is nie maklik nie. Amen. So waar. Wat Amen. die Here deurgemaak het, is nie maklik nie. Sy het dit gister 'n vernedering genoem. Sy het gister gesê die kruisel was 'n vernedering, Ja. maar dit was vir ons. Die Here het sy troon verlaat Yes. om vir ons te kom sterf. It's true. Amen. Dit is nie 'n maklike ding. Yes. En ons dank die Here daarvoor. Amen. By die skool is julle weet ons die kinders eet ons by die skole, né? Dan het ons die service providers. Nou ons het 'n vrou wat 'n service provider is. En Betty. Ons noem haar sommer aan Betty. Nou, en Betty kom na my toe. Dit was seker so in verlede maand in. En dan Betty sê vir my, maar ek kon sien aan Betty, sy is either sy siek of daar is iets fout. Sy kom toe na die kantoor toe. En sy maak die, ek het die deur toe gemaak, sy kom sit hier by my tafel. Sy sê vir my, ja, juffrou Felix, die goede raak vir my te veel, man. Sure. Ek vra toe waar ene, en Betty, wat gaan dan? Ons is gewoond aan Betty se opgeruimde persoon mos nou. Ek vra van Betty, wat gaan dan? En Betty sê vir my, nee, haar suster is in die hospitaal. Hier by die Keiler, in Ektenag. En als jy weet mos soos jy wat die ouer susters is, dit lyk asof alles op jou mos nog is, net. Sy moet ras om dit te gaan doen en dit te gaan doen. En dan moet sy nog, sy het nie kar van haar eie nie, sy moet nog planne maak om elke keer by haar suster uit te kom by die hospitaal. En ek vraag toe van Betty, wat is fout? Sy sê vir my, juffrou, sy sê mooi ding. Yes. Sy sê vir my, haar suster het cancer. Sure. En is haar reeds in stage 4. Ish. Sy sê vir my, juffrou is heel lekker vir my om my suster so te sien. Sy weet enige tyd, dan gaan haar suster, dan gaan sy die ewigheid in. Ek sê toe van jy, nou Betty, die finale besluit lê nooit by die dokters. Yes. Ek It's sê true. vir die Waar. finale Amen. besluit lê in jou geloof. Amen. Baie As waar. jy vir jou suster gaan bid en vir die Here vra, dit is vir jou 'n sware ding.
As jou suster het kinders. As jy vir die Here gaan vra, dan kan die Here dit vir jou doen. En sy sê toe vir, ek sê aan Betty, gee jou suster se naam vir my man. Al ons kerk net, bid ons. Yes, that's right. En ons Amen. bid nie net nie, ons glo. Amen. En sy sê toe vir my, nee, so ryk jy vir, ek gaan die naam vir jou op WhatsApp stuur. Toe ons nou die Sondag hier sit, toe sê dat hy nog te laat gestuur en ek gee toe nog nie die prayer request in. Maar ek dink by myself, maar ek kan mos, Yes, that's right. ja, die broer, as jy gebed nodig het, lig jou hand op. Amen. En as ons ons hand op lig, die Here sien die hart. Yes, amen. En ek vra toe die Here om saam met aan Betty se suster te wees. En Betty kom so 2 weke na dit, kom sy weer aan na my toe. Sy sê vir my, juffrou, hulle het nou my suster oorgeplaas. Sy is hier by Provincial. Sure. En ek vra toe vir haar, hoe gaan dit met haar suster? Sy sê vir my, juffrou, is nie lekker om my suster so te sien. Nadat ons weet wat het tipe mens onze suster moes nou is. Yes. Sê toe vir aan Betty, man, solank daar lewe is daar hoop. Hope. Amen. En die hoop vervaag nie. Yes. Solank as wat daar lewe is. Ek sê ons het gebid vir jou suster. En Amen. ons glo That's right. Amen. En daar gaan weer 'n week of wat verby. En Betty kom vinnig weer af by die kantoor in. Ek vra vir haar weer, hoe gaan dit met jou suster? Kyk, ek het die geloof, as ek Betty dit het. Amen. That's right. Ek vra toe vir haar, hoe gaan dit met jou suster en Betty? En Betty sê vir my, nee vrou, hulle het my suster huis toegestuur. Sure. Hulle kan niks meer praat doen nie. Ek sê toe vir haar aan Betty, ek sê weer vir jou, solank daar lewe is daar hoop. Amen. Okay. In myselfde week in, stuur aan Betty vir my 'n foto van haar suster, waar haar suster regop sit. En haar suster, sy sit in haar huis toe, maar sy sit met 'n bakkie. Ek weet, dit lyk na hierdie peaches, die kentfruit. Het lyk na peaches wat sy sit en eet op die foto. En ek sê toe vir myself, as die Here jou gaan genees, gaan hy jou volkome genees. Amen. Of het nou stage 4. That's true. Amen. Hallelujah. Die dokter het nie die laat. Yes, that's right. En ek stuur toe vir haar 'n boodskap terug. Ek sê toe vir haar, nee Betty, hou vas aan die kruis. En Betty kom die maandag kom sy na my toe en Betty sê vir my, juffrou, ek is swaar. Ek droom, my huis word weggeveer deur swart waters. Sure. En hulle sê vir my buite. Toe ek buite kom, toe staan daar 'n nuwe huis vir my. Wonderful. Sy sê vir my, Sure. so ek kry die boodskap. My suster sê die huis was weggeveer deur die swart waters. En buite, die nuwe huis is die nuwe liggaam. Yes. Wat my suster het. Sure. Ek sê toe vir haar, aan Betty, ek sê vir jou, waar daar lewe is. That's true. Amen. En sy sê vir my, man, juffrou, my broer, het dieselfde droom. Is maar net 'n ander, maar het kom op dieselfde ding neer. Yes. So my suster het tyd om tot ziens te sê vir haar mense. Ek sê toe aan Betty, jy stuur dan vir my 'n foto wat wys hoe jou suster regkom. En ek glo jou suster gaan regkom. Amen. That's right. Nou verlede week toe wou ek die getuienis gee, maar ek het my tyd verspeel binne, toe ek nog inkom toe sy diens al in. Maar die Here weet hoe kom. Amen. Ek That's kry right. gister weer, kom sy weer. That's right. aan. Ek vra vir aan Betty, hoe gaan dit met jou suster? En Betty sê vir my, juffrou, my suster soek nou, wat zijn het spaghetti bolognese? Yes. Sure. Yes. Amen. Hulle is op pad na die winkels toe, hulle gaan vra hier wat sy nou het. Yes. Amen. Sy sê vir my suster, loop ook nie meer met die loopring nie. Yes. Amen. That's right. Nou om alleen. Amen. That's right. Glory. Ek sê vir ek het vir jou gesê, Betty,
as krag in gebed. Amen. Al is dit net 'n skietgebed. Amen. Weet julle daar's van hierdie manne wat gejaag word, hy gee net 'n skietgebed Ja. op. Dis waar, En hulle amen. luister na wat. Yes, that's right. Ek sê weet jy wat? Die Here is die Here. Amen. En ek glo stellig as 'n aanbidding nou na seker 2 weke weer sien, dan kan ek terugkom en vir julle toe kom sê, Ja. prys die Here, aanbidding se suster loop. Amen. En net hy geloof Amen. That's right. en sy loop. Amen. Ek Glory. aanmoedig met Amen. getuienis. Amen. Alle dinge hoe rondom ons. That's true. Amen. Nooit opgee op die Here. Yes. Al sê die dokters op, daar is 'n meer hoop. Amen. Nooit opgee op. Dis so waar. Amen. Ek het verlede week toe praat ek met Suster Sandra. Suster Sandra sê vir my, hoe die mense in Patterson genees word. Yes. Sy sê vir die suster, die Here het vir my sterk. Dis so waar. Hy Amen. sê by stripes. We are healed. Amen. Ek glo stellig as jy staan op dit wat die Here vir ons gee, gaan dit vir ons gee. Amen. Amen. Moet Praise die Here God. kom. Amen. Wonderful. Yes. Amen. Glory. It's good. And the Lord is great. Amen. Amen. Praise God. Amen. The old man that we were speaking about last week as well. Brother Martin was discharged. Amen. And he said just before that, amen. The uncle that was with him in the same word, Yes. that while we were praying for all of them in the word, he was also discharged. Amen. Praise Wonderful. God. Glory. Amen. That's And, right. praise Amen. God, the tomb may have crumbed. Yes. Amen, That's right. to such a degree that they didn't see the necessity of an operation anymore. Praise God. Amen. And they just let him went home. Praise God. Amen. It showed, and I believe and I agree with Sister Mars. Amen. There's power in prayer. Amen. That's right. Praise God. Amen. Our God is really good. Amen. And Amen. we believe that He is in our midst this morning Yes. Amen. to bless us. Praise God. And to meet with us. Amen. And to meet. Amen. Our desires this morning. This is Good Friday. Amen. Amen. It's Goeie Vrydag, and as I always say, it's the best Friday Amen. of all the other Fridays. Amen. Praise God. Amen. I was taken back the other day when I read something in the sixth seal, where the disciples was questioning Jesus and hulle wil by hom weet wanneer gaan hierdie dinge gebeur, wanneer is die tyd en wanneer sal daar geen steen op steen gelaat word nie. Praise die Here. And the prophet say it was like here in the day they asked him that question. It was like in the evening time, amen, or in the late afternoon, amen. He said it was the 6th of April. Sure. Praise God. Wonderful. The prophet is so anointed. Amen. Yes. That's right. Lovely. Amen. So persistent with that. He said it was the 6th of April. It was in the midday when they asked him this question, amen, and he answered them in the evening of that very same day. Sure. Praise God, amen. And he revealed all the 6 seals to them. Yes. Amen. As he was standing there, and I think it's in Matthew 24, as he Yes, stands there that's right. speaking to them, amen. Yes. He relayed the whole book of Revelations unto them. Sure. From the first seal, amen, to the 6th seal. Amen. And when it comes to the 7th, he held his peace, amen. Yes. Oh, praise God. Our God is good, amen. Amen. Hallelujah, praise God, amen. Each and every seal, amen, he speaks it, amen. Hallelujah. Before the Malachi 4 prophet came in and revealed, amen, the content of Yes. those seals. unto Amen. us. That's right. We privileged this morning. We Yes. serve a God, amen, that never fails. He is true to His word, amen. I can fail, you can fail, praise God, but Amen. He can never fail. And He is in our midst this morning. I want us to stand to our feet, amen, as we gonna turn into our Bibles to the book of Genesis, amen.
Praise God, amen. Where I want to read a portion of scripture, amen. And maybe sounds, amen, that what has this to do, amen, with anything about Good Friday, amen. But it's just on me and on my mind, on my heart, amen. And when the prophet spoke about this, he said, it's something that I just can't get away from this, amen. Maybe you do not understand it. He said it, amen. But I just want to lay emphasis on it once again, amen. And I want us to read from Genesis chapter 3, amen. Genesis 3, verse 8, amen. Praise the Lord, amen. Such a well-known scripture, amen. And scripture that sometimes we read it, amen, and sometimes we don't see the depth of God in the scriptures, amen. But this morning I just want to speak on this once again. In Genesis 3, verse 8, and they heard the voice of the Lord God working in the garden in the cool of the day. So the voice of God was working. Amen. That's right. Amen. In the cool of the day, in other words, it was towards the setting of the sun. Yes. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. You see, and if you read, amen, Adam's reply said, the woman, amen. Yes. Amen. You have no name for her. Amen. That's right. Amen. He said, just a woman, amen. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. I will put enmity between thee and the woman, and between thee. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. And the woman, he said, greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. And Adam called his wife's name Eve. That's the first time that he now, it's not woman anymore. Yes. That's When right. God bring the curse, amen, then he named her Eve, Yes. because she was the mother of all living. Yes. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Kom ons buig ons hoofde. Amen. Here ons sê baie dankie Yes, Lord.
dat ons weer eens die woord kon lees Amen. Yes, en Lord. hierdie verhaal van Adam en Eva voor ons kon Amen. sien afspeel, Here. Alsjeblieft, dank je, Heer. Wil U vir ons seën vanoggend deur die prediking van die woord, die paar gedagtes wat ek wil met U kinders deel, Here. Yes, Lord. Wil U hulle help daardeur, wil U hulle versterk, Yes, Lord. wil U vir hulle die hoop wat in hulle is nog meer versterk, Here. Blaas daardie vuur in ons harte aan vanoggend. Want ons is dankbaar, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Seën ons nou verder in Jesus naam. Amen. U mag maar die sitplekke inneem. Ek het 'n kort boodskap Amen. wat ek met u wil deel, amen. In Mattheus 27 vers 46 sê die Bybel, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Yes, Lord. Sure. En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn Sure. en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Yes. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Sure. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, Yes. van bo tot onder. En die aarde het gebewe Sure. en die rots het gesteer. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Amen. Sure. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan Yes. en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Yes. Amen. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die Yes. dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Amen. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea afgevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Praise die naam van die Here. Amen. Baie skrif wat ons gelees het vanoggend. Yes, that's true. Amen. En al hierdie dinge is te danke aan Golgotha. Amen. That's right. Die groot genade wat die Here kom bewys het. Yes, that's right. Amen. Ek wil praat oor baie keer preek ons oor Abel se lam. Yes. Ek wil net eers 'n bietjie net terugsit en kyk na Adam se lam. Yes, amen. Yes. Dit was 'n besondere lam, Amen. die lam van Adam. Yes, amen. Laat my dink en vat my ver terug, amen. When I just think about it, I never see it like this, amen. But the other day, while I was sitting and reading, I was like, the first time that I saw it, Yes, amen. That's right. and it struck me and bring such joy to my heart Amen. when I thought about Adam's lamb. Yes, amen. I remember that Adam was created, That's right. Amen. Yes. and the prophet said, Adam, when God created him, when God said, let us make man, in Genesis 2, amen, Adam was not in a flesh body. Yes, that's correct. Amen. That's right. It said, but it was like in a theophany body. Yes. And in Adam was Eve. Yes, that's right. Amen. She was part of him. Amen. She was within him. Amen. The two of them were one. Amen. That's right.
God sê laat ons mens maak. Amen. Use the plural term, amen. Yes. But yet there was only Adam. Yes, that's correct. Amen. And in that form, Adam have dominion. Yes, amen. Adam got authority. Amen. And Adam was able to name all the animals of the field, Amen. fish in the sea, whatsoever it was, amen. Living creatures, amen, was under Adam's dominion. Amen. But then in Genesis, I think 3, amen, or 2:27, Genesis 3, God put that man he created a body out of the dust of the earth. Yes, amen. And then God blew, amen, over him, amen. And man become a living soul now. Amen. Amen. The breath of life, amen. Yes, amen. Laat my dink aan voor die dag van Pinkster het Jesus geblaas op die disciples sê, receive ye the Holy Ghost. Amen. That's right. Amen. But Adam was all by himself, amen, whilst all the other animals did have partners, amen. That's right. Amen. But he was sitting there by himself, and God, amen, put him to sleep, amen. And out of his sight, Yes, amen. God took a rib, amen, and he formed Eve, amen, Amen. out of that rib. Yes, amen. En Adam was baie verbaas toe hy wakker word uit sy slaap, amen, en hy sien hierdie vrou by hom. En hy sê, jy is been van my been. Amen. That's right. Praise the Here, amen, because she was taken out of him. Yeah. Amen. Ek weet soos ek praat, amen, begin jy sien, amen, en kyk na ander dinge. Yes, Lord. That's why Adam, praise God, amen. By die werk sê hulle vir my altyd, as ek sê, Adam, amen. Because this how I see me, in him, he was welled up. That's right. Amen. He was Adam, amen. Yes, that's right. Amen. The prophet teaches us that Amen. the difference between us and Adam is that Adam did have no navel. Yes, that's right. Hy het nie 'n naal gehad nie. Ja, amen. Waar. Want ons almal prys die Here na die val het 'n naal van ons is verbind tot 'n vrou. Amen. That's correct. Amen. But Adam, amen, didn't came from no woman. Amen. Ja. That's right. God created. Yes, amen. Yes, So amen. was nie hy verbintenis aan 'n vrou nie, amen. Amen. Want sodra ons daar die naal het, dan beteken dit dood. Amen. That's true. Amen. Hallelujah. Praise die naam van die Here. Amen. Adam have authority. Amen. En alles het mooi gegaan en sin, the prophet said, didn't start it on the earth. Amen. Yes, Lord. Sin started in heaven. Amen. That's true. Amen. En ons ken die geskiedenis van wat gebeur het in die hemel. Amen. Hoe Lucifer, amen, en sy engele in teestopstand gekom het. And they was kicked out of heaven. Amen. And the only way that they could, place where they could go, amen, was to earth. Amen. That's true. And here on earth they caused problems. That's true. Amen. Satan het in God se Eden gekom. Yes, amen. Yes, that's correct. Amen. And he defiled God's Eden by his lies. Amen. That's true. The prophet said that's why God is, for a lack of better word, amen, take his revenge now on Satan. Sure. That in Satan's Eden is calling out a bride Amen. for himself. Amen. Amen. Because Satan came into God's Eden and defiled the bride Amen. That's of true. God's Son, amen. Yes, that's true. Amen. Payback time. Yes, sir. That's right. Hallelujah. And the unity that was there, that was between God
and his children were marred, amen, because of sin, amen, that have come in. Amen. Die mooi dag, amen, en die mooi verhouding, the relationship that was between God and his children, there was no, amen, praise die Here, deur mekaar gemaak, Amen. deur sonde, amen. 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 And the prophet say, praise God, that Eve didn't sin. Yes, amen. He said the one that was doing the sinning was Adam. Yes, amen. He said the Bible said it very clearly that Eve was beguiled. Yes, that's right. Eva was verlei, amen. Yes. He said, but Adam knew exactly what he was doing. Yes, amen. That's right. But Adam speaks, amen, of Christ. Amen. That's He right. knew, praise God, amen, because of the great love that he had for Eve, amen, Yes, amen. That's right. that he was willing to sacrifice, amen, his life, amen. Amen. That's right. So he was the one, amen, and because God, amen, asked him, That's right. hoe kom het dan nou dat jy sê jy is naken? Yes, that's true. Ons praat van Easter. Yes, amen. Halleluja. Hy sê die vrou wat jy my gegee het, ek Amen. moet eet. Amen. Die vrou sê nee, dis die slang, amen. As soon as sin come in, the Adam nature came out. Yes, that's right. Blaming. Yes, that's right. The Amen. one blames the other Amen. one. And Satan, praise God, or the serpent, amen, was cursed, amen, and from off his legs, amen, he came off and he was on his belly. Amen. But the slang, amen, of the serpent was an upright being. Yes, that's right. Amen. He could speak, amen. Amen. He could reason. Yes, that's right. Satan could use him Yes. as the one closest to humans, amen. Yes. Hallelujah. Praise God, amen. And he was cursed, amen, to be on his belly. Amen. And that's how he is operating today as well. Amen. The serpent because of the curse, amen. That's But right. when it comes, praise God, to God cursing Adam, amen, there was no curse. That's right. Amen. Hallelujah. Amen. He cursed the earth. That's right. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Here. Say, handewerk, amen. Yes, sir. En That's hy right. nie, praise die Here. Amen. Amen. Yes, Lord. Gekurs nie, amen, of Amen. gestraf nie, amen. Maar die aarde, die sê van die aarde het nog en jy moet werk. Amen. That authority that you had, amen, before, where you could just speak to the wind, amen, and the wind obey, that is gone now. Yes, amen. The peace that was between the lion and the lamb, that is gone now. Amen. It's true. You have bring the whole thing, praise God, into chaos and Yes, into amen. darkness, amen. 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 Yes, Lord. And you can't even stay here anymore. Amen. We have to leave the garden of Yes, Eden. that's true. Amen. Praise God, amen. Het was een donker dag in Eden. Amen. That's true. Sonde het ingekom. Amen. En sonde moest mee gedeel. Yes, sir. That's right. Wat een dag was dit nie daar. Yes, Lord. Die dag in Eden nie. Amen. That's true. Halleluja. Amen. Praise die Here. Ek weet hierdie dag praat van Golgotha, maar wat een dag was dit nie daar in Eden nie. Amen. Amen. Ek Amen. onthou 'n tyd, praise die Here, toe daar 'n jong dame, 'n prinses was wat die wêreld se aandag aangegryp het. Yes. Hulle het haar genoem Diana. Yes, that's true. Halleluja. Yes. Praise die Here, amen. Yes, sir. Toe sy in bevind kom, amen, toe sny die vroue hulle hare Yes. in 'n styl soos prinses Diana. Sy het die wêreld aan haar voete gehad. Every woman or lady, amen, want to pattern after her. Yes, She was the sweetheart. Hallelujah. Of in a day, amen, of all the people, they loved her. Yes. Hallelujah. I think I was still
working out in Patterson in those days, amen. Doing maintenance on the tracks, amen, on the Yes. signals, and when we put on the news, amen, hallelujah, over all the radio stations, Yes, that's right. That's there true. was an announcement, praise God, Yes. that Diana has passed away. Yes. Die mense in die kantore, die vroue het gehuil. Hulle het skaars van Diana ontmoet nie. Yeah, that's true. Amen. Hulle het skaars gesien nie. Everybody, amen, was shocked because of the death of Diana. Daar was nie 'n dag soos daai dag nie in die geheugenis van mense nie. Ja. That's true. Amen. Waar daar nie genoeg rose was wat gekoop kon word en op die strate gelê te kon word nie. Die mense was meegesleer, amen, That's met true. die dood van Diana. Die liedskrywers, amen, die Elton Johns het hulle penne opgeneem en Candle in the Wind Yes, geskryf. that's true. Amen. Amen. Waar. Halleluja, want daar was nie so 'n dag nie. Yes. Praise die Here, amen. Dat die sangers het gesing, amen. That's Die true. poets het geskryf, amen. Mense, praise die Here, was verslaan, amen. Maar daar was nog nooit 'n groter dag soos die dag op Golgotha. Yes, sir. That's right. Hallelujah. Glory. Praise Amen. the Lord, amen. The prophet said the one great important thing that Calvary means to us in the Amen. world is it settled the sin question Yes, sir. That's right. once And for for all. Amen. Glory. Man was found guilty of sin. Yes. And sin was a penalty that no man could pay. Amen. Waar. Wonderful. As ons lees in Genesis, amen, toe God hoor, amen, dat Adam het geval, Yes, sir. Glory. het hy toe self gekom. Yes, amen. Amen. That's right. Michael het aangebied, Gabriel het aangebied, hoe doen we het sê nee, Yes, sir. ek moet self gaan. Amen. Amen. Hallelujah. En toe hy kom, amen, was daar nie meer 'n relationship nie. Amen. That's right. Alles was donker. Ja. Glory. Die lam het weggehardloop van die leeu af. Amen. Die shark, amen, het nou 'n moordneiging aangekry. Adam kon nie meer in die water kom nie. Yes, sir. Amen. Daar was vyandskap. That's right. Amen. Praise God, amen. Hallelujah. God kom in die aandtyd Amen. om lig te bring. Yes, Lord. Glory. Amen. Amen. Om ondersoeking te kom stel. Amen. En hy roep na Adam en hy vra, Adam, waar is jy? Amen. Glory. As nie dat hy nie geweet het waar Adam is nie. Amen. It's true. Hy wou uit Adam se mond uit hoor. Amen. Yes, amen. Hy wil uit ons monde uit hoor. Lord. Amen. Hier is ek, Here. Amen. Neem my aan net soos ek is. Glory. Yes, Lord. Hallelujah. Hy wil ek weggaan. Amen. Glory. That's right. He want to take us out of misery. Yes, sir. That's right. Because Amen. we know that once Adam had eat of that tree, amen, the penalty thereof was death. Amen. En die hele plan van God was daarmee heen. Sure. In the sixth seal, the prophet said that Satan could not put his dirty hands on the The book. book. Hallelujah. Glory. En Yes. Adam het hy toegang gehad Amen. That's right. na die boek toe. Yes. Maar die boek moes weggeneem Yes, gewees het. amen. Van Adam af en terug gaan to the original owner. Amen. Amen. Glory. Who was God, amen. Yes, sir. God took that Hallelujah. book, amen. The book of life, Yes, Lord. the book with the names. That's why when Jesus came, amen, he knew every name. Yes, that sir. was in that Glory. book. You Hallelujah. do not have need to tell him who you are. He knew you. He know you. Hallelujah. You could say you are Simon Peter. Yes, sir. You could see things. You could say Nathaniel before you were called. When you were in the tree, I saw you. Glory. Hallelujah. Praise the Here, amen. Thy book, amen, was nou in die hande van God, amen. Yes. Sure. Adam have lost everything. Yes. Hallelujah.
praise die Here, amen, was condemned, amen, to die. Amen. Praise Glory. God, amen. Wat jy sien, amen, God sal nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. That's right. God bly getrou aan sy woord, amen. Hier waar. Hy het vir Adam geskape. Hy het vir Adam alles gegee wat hy nodig het. Gesproke word autoriteit. Amen. Was by Halleluja. Adam weggeruk, amen. Amen. Deur die evil plan van Satan, amen. Maar God het 'n weg vir ons gebaan. Amen. Halleluja. Praise die Here, amen. Adam het weggehardloop Amen. That's van die right. aangesig van God af. Yes. Amen. Halleluja. Maar die liefde van die Here is groot. Amen. Halleluja. Glory. Praise die Here, amen. Yes. Jy sien Adam staan daar so, en die Bybel sê hy staan in sy vyeblare. In his fig clothes. Hallelujah. Praise the Here, but something within him tells him that Adam, you cannot come in the presence of God with fig leaves. Hallelujah. Glory. Amen. Praise God, you cannot, amen. Amen. Hallelujah. And he told the Lord God, amen. He said, I am naked. Yes. That's right. En zodra hy sê is naak, toe weet God wat aangaan. Amen. Halleluja. En God het die remedy Hallelujah. by Amen. hom, amen. Amen. Dis waarom hy self kom. Yes, Lord. Halleluja. Amen. That's right. Hy verlaat sy troon, amen. That's true. Amen. Halleluja. Praise die Here, amen. En hy kom en loop met sy stem. En hy sê, Wonderful. en hy sê, jou stem Thank gehoor. you. Thank you. Hallelujah. Yes, Lord. The voice of God is Yes. blessed. Amen. Wonderful. The Hallelujah. voice of God worked around in Yes, the garden, amen, and it Wonderful. bring fear Yes. to a sinful man. Yes, Wonderful. Hallelujah. Maar God sê, praise die Here, amen. Ek gaan vir jou 'n wegbaan hebben. Ek gaan vir jou iets doen, amen. Hallelujah, om jou terug te bring Yes, in my teenwoordigheid. Amen. Yes. Jou Amen. van jou blare, jou godsdienst, Adam, Amen. gaan nie ver hier nie. Amen. Yes, my Lord. Hallelujah. Amen. Praise die Here. Hallelujah. Amen. Praise God, amen. Dit gaan nie hier stand hou nie. Yes, Amen. Hallelujah. Praise die Here. Maar ek gaan vir jou wys, amen. Wat moet gedoen word, amen. Amen. En God, amen, gaan en hy vat 'n lam. Yes. Hallelujah. Hallelujah. God took a lamb. Wonderful. The prophet said, mine was a sheep, amen. But God took a lamb Amen. and he slayed the lamb. Yes. Amen. God slayed the lamb for Adam Yes. and Eve. Amen. Wonderful. Ek wil hier stop hier, amen. Amen. God lag self die lam, Amen. 'n perfekte lam. Wonderful. Glory. Hallelujah. Praise die Here. En hy maak uit daardie vel, amen, 'n kledingstuk, amen. Amen. vir Adam en sy vrou. Yes, sir. Hallelujah. 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 Amen. Glory. En God vat daardie kledingstukke en hy gooi dit, amen, in die bossen waar Adam wegkruip daar met Eva. De prophet maak 'n drama. Hy sê daar het hulle aangetrek. That's right. En daardie kledingstuk van die lam. Amen. Die profeet sê die bloed het nog afgeloop. Die bloed was 'n covering. Yes, sir. Die bloed was Halleluja. die teenwoordigheid van Jesus terug ingebring het. Dit's anders nie. Net die bloed, amen. Ons eie Jesus. mooi maniere kan ons nie bring in die teenwoordigheid van die Here nie. Adam se lam het vir hom die beskikking daar gestel Yes, sir. om in die teenwoordigheid van God te kom, amen. Amen. Om die fellowship te herstel, Yes, amen. sir. Amen. Wat 'n lam was daar nie. Yes. Jy hoor nooit weer, broer. Yes. That's right. Amen. Maar ek told jy hoor nooit weer van Adam wat 'n offer gebring het nie. En die offer wat vir Adam gebring was Hallelujah. in totaliteit. Yes. Hy was klaar, amen. Die Hallelujah. offerlam wat ons het, amen. Ons hoef nie meer offer te bring nie. Want die offerlam Jesus was perfect. Amen.
amen, voor die grondlegging van die wêreld. Yes, sir. En Hallelujah. Abel het altyd gesien en begeer wat is agter. Daar die plek waar die engele staan, Yes. met die ontbloote staan, wat kan my terugvat? Halleluja! Maar dat was geen teken van sy pa se kant af nie. Yes. Want die lam was van sy pa geslag deur God homself. Yes. Jesus, amen. Was geslag deur God homself. Halleluja. My Vader, waarom het hy my verlaat, amen. Want ek het die gees gegee, amen. Halleluja. Maar deur dit, amen, en aan verlossing van ek in hier gekom. Wonderful. Adam was tevrede. Die verhouding was herstel, amen. Maar sy kinders daarna Yes. moes 'n offerande bring. Amen. Kain, amen. Wat gebore was, amen, die oudste van die tweeling. Yes. Sure. Halleluja. Glory. Het gedink, amen. As die rokke wat my pa en my ma gehad het, hy vye. Yes, Lord. Halleluja. Wat die vrugte, amen. Yes, sir. Amen. Wat hier die relationship kan herstel. Yes. Maar hy was verkeerd, amen. 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 Dit het bloed geneem. Amen. Yes, Lord. Was bloed wat ons uit die ding uit Wonderful. Glory. bloed wat ons terug. Yes. Amen. Wonderful. Halleluja. Yes. Die bloed van Jesus geneem. Amen. That's right. Halleluja. Dis die liefde van God wat hom gedryf het, amen. Amen. Om daai perfekte lam te bring. Dit waar hy Amen. self moes kom. Uit die hemel uit. Amen. Met boek te vat, amen. Wonderful. Self uit die hemel uit moes kom. Wonderful. Met die geopende boek, amen. Amen. Om ons name te roep. Yes. Amen. Sy naam is in die boek. Wonderful. Amen. Halleluja. Die openbaring, amen. Yes, sir. Roep my uit die wêreld uit. Yes. Wonderful. Soos Kabel geweet het, prys die Here. Amen. Dit was nie die vrugte nie. Yes, Dit sir. was nie die groente nie. Halleluja. Hierdie was 'n lam. Amen. Wonderful. Hy kyk in die hemel in. Yes. Hy sien die skrifte, amen. Hy sien nou kry openbaring, amen. Glory. Van wat gebeur het en hy bring 'n lam Amen. na die altaar toe. Amen. Yes, Lord. Hy bring 'n lam, amen. En die lam, sê die profeet het in 'n onderkende taal geskree, amen. That's right. Terwyl hulle hom sleep, amen. Amen. Abel hom sleep, amen. Na die altaar toe. Amen. Om hom te offer, amen. Amen. En Abel het gesien, prys die Here, dat in hierdie lam, amen, Glory. lê daar verlossing vir my. Wonderful. My pa het 'n lam gehad. Ek het 'n lam nodig. Yes, sir. That's right. Kyk hoe lyk my pa, amen. Halleluja. As gevolg van die effek van die bloed van die lam, amen. Daar was nie wortels en vrugte en groente involved nie, amen. Abel doen dieselfde. Amen. Glory. Profeet sê, amen, toe Jesus daar by grys hang, toe roep hy, Eli, Eli, lama sabachthani. Wonderful. Glory. Abel se lam, 'n ongekende taal het geroep het. Hallelujah. So die lam van God, amen. Yes, Lord. Op die kruis, die volmaakte lam, amen. Is geroep, amen. En daar was verwarring, amen. Yes, sir. Die een sê, roep Elia, die ander sê, kom ons kyk, gaan nie losgemaak word, amen. Maar Jesus het intussen gesterwe. Amen. En daar was alles verander. Yes, sir. That's right. Ons is bly vanoggend. Yes, sir. Halleluja, ons kan kyk en weet dat God gaan antwoord. Amen. Die Here is die Here. Amen. Halleluja. Wonderful. Adam se lam, amen. Halleluja. Dit was die skadu-tipe, sê die profeet, amen. Van die perfekte lam. Hallelujah. Het gehang daar. Glory. Halleluja. Die dood, amen. Kon die dooies ook nie meer roem nie. Yes, sir. Die voorhangs was geskeer. Amen. Van bo. Halleluja. Amen. Halleluja. Die dooies het opgestaan. Amen. Die gras het geskeer. Amen. Halleluja. Amen. Van Adam se lam. Jesus Christus. Yes, Amen. sir. Wat Amen. nou in vlees. Amen. Amen. En die vlees opgeveel. Aan ons Halleluja. terug te vat. Na ons oorspronklike plek. Waar ons gaan praat, amen. En die natuur gaan luister. Amen. Powerful. Oh, Amen. onze herstel. Yes, Lord. Yes.
Thank Heer you. Adam se lam. Thank you. Lord. Ja, halleluja, wat God gebring het. Amen. Onze lam was weer God die gebring het. Yes, sir, that's right. Halleluja. Praise Here, die lam van God wat gesê vir Joseph, amen. Hierdie is die werk, amen, van die Heilige Gees. Yes, amen. Moet hy nie bevrees wees. Yes. Dit is die lam van die sonde, wat die probleme gaan weggeneem. Yes. Van die Here. Wonderful. Amen. Ons is nie meer sondaars nie. Yes, sir. Ons is vrygekoop Yes, sir. deur die bloed van die lam. Ons kan nooit meer sterwe nie. En al sou ons sterwe, wanneer daar die lam die trompet blaas, Yes, sir. dan skeer die grafte oop. Wonderful. Maar die hek alreeds oopgeskeer. Amen. Paradijs was leeg gemaakt. Amen. Halleluja. Die vijfde dimensie gaan leeg gemaakt worden. Wonderful. Met zijn komst, amen. Yes, sir. Halleluja. Die lam van God, amen. Dat is het Golgotha. Kom even betekenen. Die profeet zei, nou wat ons het weet, amen. Nou ons begin leven voor hom. Amen. Het Golgotha voor ons, die zonde question gesolved, amen. Now we said, amen. Let's go out. Amen. Yes. En ek hoor wat die profeet hiervan sê. Halleluja. Is my sluiting nie. Halleluja. Ek het die blauw onderstreep, amen. Halleluja. Amen. Praise God, amen. Amen, amen. En so baie dinge, amen. Halleluja. Onze sonde was ons remit, amen. Halleluja. Want hy sê die Heer, this wonderful, remarkable words, amen. Nadat hy sê hoe ons nou uitgaan en lewe. Hy sê van Jesus het nie vir homself gelewe nie. Amen. Halleluja. Hy het vir ander gelewe. Yes, my Lord. Hy sê lewe opgegee. Amen. Dat ons lewe kon hê. Praise die Here. Hy sê en dit is wat ewige lewe is om vir ander te lewe. Amen. Hy sê praise die Here en dit wat die Here altyd van praat, amen. Greater works than this will you do, amen. Yes. Halleluja. Hy sê praat nie van blessings nie. Yes. Hy praat nie van wonderwerke nie. Amen. Hy sê maar hy praat van imparting eternal life. Yes, Lord. Wonderful. Say amen in that day on Wonderful. Hallelujah. Praise and say this one you will do, amen. Yes. Hallelujah. En hoe doen jy dit? Hy sê Petrus gee die oplossing. Hy sê repent ye and ye be ye baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins. Amen. Hallelujah. Hy sê dis wat ons se werk is, amen, om uit te gaan, amen, en anders te sê van die wonderlike evangelie, van die dag van Golgotha, en dat hulle sondes vir hulle vergewe kan word, amen. And when we baptize them, you baptize them in the death of Jesus Christ, and they rise up into new life. Never to die anymore. Then we got Zoe, God's eternal life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, amen. I believe I said enough, amen. Amen. And the prophet said, praise God, amen. Hallelujah. Jy mag sê, amen. As ek dit doen, dan gaan ek uitgeskop word, gaan vriende verloor, gaan dit verloor. He said, let them kick you out. Yes, sir. That's Let right. them kick you That's in. right. He said, Amen. but have your day at Calvary. Amen. God will have his way with you. Amen. He said, let me quote that again. Yes, sir. That's right. Have your day at Calvary. Wonderful. God will have his way with you. Yes. Amen. Hallelujah. Powerful. I Amen. conclude with that. Yes. Hallelujah. Kom ons gaan op na Golgotha. Amen. Oh, praise the Here, amen. Hallelujah. Amen. Dit was 'n smart systematie. Dit was 'n vernedering. Amen. Hallelujah. Maar selfs Christus Jesus het gekyk na Sondag. Amen. Amen. The prophet said he died in Gethsemane more than he died on Calvary. Yes. And his eyes, hallelujah, Yes, sir. was on Sunday morning. Oh, I can't wait. Wonderful. I can only wait. Yes, Lord. Oh, for that beautiful day. Oh, hallelujah. When the trumpet shall sound, Golgotha het dit moontlik gemaak. Yes, Lord. Ek kan nooit meer dieselfde wees nie, my broer. Ek kan nooit meer dieselfde Yes, wees nie, my Lord. suster. Iets in my het ingrypend verander. Yes, Lord. Dis daardie bloed van die lam. Dit bedek my. Oh, dit beskerm my. Yes,
Dit gee my krag, amen. But the testimony this morning, Yes, Lord Jesus. Sister Mercy, solank daar lewe is, Yes, Lord. is daar hoop. Jesus. Halleluja. Alles is onstuimig buite. Amen. Die golf is woes, amen. Die skip is besig om te sink. Yes, Die Lord. waters kom oorweldig vloedig in. Yes. Maar al kyk net weg. Wie kom daar ingestap? Amen. Op die see wat onstuimig is, dis Jesus. Hy kom op aan die water. Die lamp van Adam kom. Om jou storm stil te maak. Yes, Lord. Om die sondige kwestie op te los. Om vir jou te wys, amen. Ek is nie wat dood was, maar ek lewe nou. Yes, Lord. Tot in die ewigheid. En omdat ek lewe, sal julle lewe. En lewe ons. Hallelujah. Halleluja. Glory. Thank you, Calvary. Oh, what a day. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Ek loof jy, Vader. Jesus. Ek loof jy, Vader. Ek dank jy vir die lam. Ek dank jy dat jy dit self geslag het, Here. Dat was die engel wat die lam geslag het. Vader, jy dit self gedoen, Here. Hier staan ons ook oorwinning. Kom ons roep, kom ons staan op ons knieën. Thank you, Kom ons Jesus. vergeet wat rondom ons aangaan. Kom ons sê net dankie. Op jou eie manier sê net dankie. Voor Golgotha. Here, ek roep U aan. Here, kry ek my stem. Ek kom nader na U toe, Here. Ek sê baie dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Ja, Here, ek was so sonde. Maar was op aan die altaar, Here. Ek dank U vir Golgotha. Ek dank U vir Getsemane. Ek dank U vir elke beker wat U nie voorbij laat gaan het nie. Maar terwille van my, het U dit gespring, Here. Hier staan ek vanoggend, saam met die kinders, Here. En oorwinning. Yes, Lord. En ek weet, Here, die oorwinning is soet, Here. Is bitter nie. Yes, Papa, maar ek druk die vrucht daarvan. En ek is bly met wat U gedoen het, Here. Wil U my sien? Wil U kinders sien? Terwyl ons die aanroep, Here. Elke op my manier wil ek net dankie. Vir al die lewens. Dankie, Here. Vir die genade. En die liefde wat U aan hulle bewys het. Dat toen ek nog sondags was, met die lam van God, om U recht het vir ons gesterwe. Bring ons terug sondag, Here. Vol moed, vol liefde, vol liefde hoop. Mag onze lewens intussen verander word. Bring ons nader na U toe. Mag hierdie dag die noodsondige siens verby ons gaan, Here. Prys die Here. Dankie, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Crucified and laid behind the soul. You had to die, rejected and alone, right
Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Hij betekent zoveel voor mij. Yes. Amen. Yes, Lord. Iedereen is mijn vader. Yes, Lord. Oh, is mijn Amen. oom. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, my God. Amen. Oh, you were so willing, Lord. Amen. Lay down your life for me. Yes, Lord. Ik onwaardig, Heere. Wanneer je ziet wat, leave your life for me. I just want to bow down and worship you. Thank you for the day on Calvary. Father, we praise you. We thank you. You may be seated. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. En vertrouw op die genade. In het vervoer van God. Thank you, Jesus. Let us bind and conceal us. Hallelujah. Hallelujah. Jesus,
Most gracious Heavenly Father, what can we say this morning, Lord? All praise, glory, and honor belong to that Lamb that shed the innocent blood. What a message, Lord Jesus. What a message, Lord. That day on Calvary, Lord, where you to pay the ultimate price, Lord, against sickness, against anything that's bothering us, Lord. You provided a shield of blood covering, Lord Jesus. Oh my God, Lord, what a message. We thank you, we praise you, we magnify your name, Lord. You were slain before the foundation of the world. That Lamb of God, Lord. We want to give worship to that Lamb, Father, no other man, that Lamb, Lord Jesus. What a message here this morning, Lord. Adam's Lamb, Father God, when they were busting with fig leaves, Lord, you came and said, that is the wrong religion, Lord. That is only a religion. That is a covering, Lord. And get under the shade. Get under the Lamb. Come under, get under the blood, Lord. Let the blood of the Lamb drip upon you, Lord. Let it cover you, Lord. What a message here this morning, Lord. So much was said, Lord. Powerful knockers, Lord Jesus. But how you bless us abundantly, Lord. You came walking in the cool of the day, Lord. With your voice, Lord. And in this evening time, you are here with your voice again, Lord. In the days of the voice of the seventh angel. The seventh angel said, I am the voice of God to you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for this message, Lord. This message of the hour, Lord Jesus. This is the blood covering, you know, of this earth, Lord Jesus. We must need this message, Lord, but to be in order to make it for the rapture, Lord Jesus. Thank you, Lord, that we're not hearing any other voices, Lord. There's strange voices out there, Lord, but we've heard the voice of God. Fire the prophet Malachi, Lord, calling out the bride, Lord, restoring the fellowship, restoring the right worship, Lord. Father God, thank you. And now we can have fellowship. Father, that book is back to the original owner, Lord. And you've called our names, Lord. How can we not rejoice, Lord Jesus? We've seen our name. Father, when John saw John, he shouted out, Lord, creatures in the heavens, creatures on the earth, creatures under the earth, heard John, Lord. And John represents the bride. Here we stand, Lord, screaming out, thank you, Jesus, for the price that you paid on Calvary. Depart us now with your love, Lord Jesus. Father, bring us back again Sunday, Lord. We ask you in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Jesus.